ngasi phone ki batuan tuan ma manipuri si phone sing digi maroi bi pau sing myam la pisa gi ahan bada hoyelan pau phone ma pau ma hana morale ba mi serak pi gadabani haina dukan thong lon duna khurai da khongjang sang singkhre Imphal East District ki Porompat Police Station konba Khurai Puthiba Leikai Ngarang numidang athing mara thoki ba khatna saina bagi thawdo amada Thangna yalakibadagi Miyoi ama sokhibaga loinana khamba sangluba Khurai Social Youth Club ki thawmi singdasu thang saitup amadi nung sijinaduna ki halikiba thawong adu yaningdaba phongdokpaga loinana thawdo asida chenaba Miyoi sing police na phaduna serak pigadabani haina ngasi ayuk pung 6 tagi numidang wairam pung 6 fawba Khurai Social Youth Club na konba mafam singda leiba dukan sing thong londuna khongjang sangsin Hadi thawdo asigi matangna Khurai Social Youth Club ki secretary L Indiliona Paumushin phongdorok pagi matungina ngarang numidang sarokna pung 13 taba matamna Khurai Puthiba Leikai leiba thangjam Somendro thangjam ratan amadi thangjam Bijoi gi imung manunga makhoi gi yum thangnana leidiba thangjam Premchan gi imunga khana sena bagi thawdo ma thoki thawdo duda Premchan hariba Miyoi si Sokle heba pau phangmodigi club ki mihut singna khamdok pasang lubada Somendro Ratanamasum Bijogi imung manung yauna club ki Miyoi singda nung sai amadi thang paiduna tanthorakibani masigi mathakta Premchan gi imung manung gi Miyoi kya su phurambadigi sokhi soklaba Miyoi singado haujiksu hospital laikatna ba yauri asumna Leikai amada punna leiminaraga isam samba khatna saina bagi thawdokta thang phawbu yoraktuna mi sokpa yorakpasi club na yaningde police na thawdo sida chenaba sing phaduna logeba sarak pidriba phawba makhogi imung manung Leikai sida lehenda ba hainasu wareb lawre hadi Sanga Express Pauksi dan asumna report tori khatna saina bagi thawdokta Miyoi mari asu opanangle ngarang numidang pung 13 tarakpada Imphal East District ki manusanba Khurai Puthiba Leikai da thokpa khatna saina bagi thawdo amada Miyoi mari asu opanangle hari thawdo siga mari leinana ngasi Khurai lamlong da pangthokpa pawgi mifum amada Khurai Social Youth Club KSYC na General Secretary Laisam Indiliona thawdo sida thangjam Premchan sei nifugama thangjam Kenan sei Yankhare madi thangjam Asanda sei kungatru kawmi asu opan nangkhari Magna makhatana Premchan gi oi thangbo khutki khudom bitam thina soktuna hospital haujik lekatnari haina phungdoki Indiliona thawdo odu thangjam ipu pisaki masanupa TS Somorendro sei Yankhare ga mapan TS Bijoi sei nifugani pan TS Ratan sei kunthraga ni pan amadi thangjam Bijoi gi masanupa TS Ronit sei kungani pan thang amadi utup watu pairaga thangjam Premchan sei nifugu manga apu polai khidraba thangjam Chandramani gi imungda sanglaktuna khana pa hobadagi thokibani haina maral sikhi khana saina badubu khamdokna ba amadi sangtaina ba sangluba club asigi Miyoi singde accusing asina phajadaba hoi wata sing sejinaduna ngang salakpagi mathakta club ki Miyoi sing sanglakano hairakhi haiba wafam su club ki general secretary aduna phungdoki Magna Manipur lenga ki mari leinaba singna athubuda accusing asi faduna ain goeba serak pidrabadi makhoi singadu Leikai de lehenba amadi sangbada club na athingba thamna ba wareb lawre hain phungdoki Makasa tharak foi na topa pawman Manipur gi cinema hall sing khangen pham yaure kumja English singani phawbuda cinema hall humdragani pan leirambadigi haujik cinema utpa hall tare ni pan khakta ngaislakle Government ki Manipur State Cine Policy 2020 da cinema hall sing PPP model da art technology yauna sakatkani hairabasu hanadigi leiraba hall sing phibam phagat hanbi wafam amata yaudre Miyoi ba khunaina leptana sakholakpaga iroinarakliba mass communication media singi marakta khwaidagi mapangal sapu kalaba medium ama oiriba film singbu Manipur gi mapanda leba state union territory singi yauna malengi mafam punamakta matamga sunaba equipment sing lehenduna makhal kya gi film sing utuna miyamda yenghanana bagi thabak sing pekhatnaraklabasu Manipur gi oinadi haujik laidiba cinema hall sing khangen pham yobagi phibamda laire Manipur na ningthau panma leba ama oijaringai edungai kumja English singa samapan ni phugi eduwaida yamna ngana picture abasu Manipur film gi lamda thenglabusu thengna khongdaraktuna mainu pemsa puthokibani adugo Manipur na leba sigi phiba nungda sallaba matu kumja English singa samapan humdraga mathoida KT films ki maipak son of Manipur puthokibagi puari leijaribani adugo kumja English singa samapan humdraga ni thoidana ihan hanba Manipur gi feature film ni hain launariba KT films ki matam gi Manipur gi leihau ri ihan hana laisa tamba film ni haiduna phawba launaribani
अदुगा खोंगहौ थेंगना हौरखराबसु अदुंगै कुमजा इंग्लिश सिंग मगस मपन मार्फुगनि थुइदा एक सिने गी लेखिद्रबा के इबु हॉलना प्रोड्यूसर ओइदुना पुथोकिबा फिल्म गी सनाइरबा अरिबम श्यामना डायरेक्शन पीरगा लेखिद्रबी एम के बिनोदिनी ने इरंबा इमा गी निंगथेमना मलेम गी फंबाक्ता फंबम फंगदुना ग्रांड प्री अवार्ड फंगिबगी थौदुक लेरिबनि अदुबा हौजुक मणिपुर लेरिबा सिनेमा हॉल सिनेमा हाउस सिंगी फिबम असुकी मतिक सोक्न लेरिबा सिगी मताना पाउसी सिगी वरी सानखिबदा मसागी चै मार्फगो हुमदोय सुरब फावदा मसागी सिनेमा हॉल इंद्रनी हाउस लिंगदुना हौजुक फावबा फिल्म उलिबा कक्सिंग खुंजाई लेखाई दिगी पुखरमम पूर्णिमा मैथैन हाय माकी सिनेमा हॉल सिंग सिदगी नसै कुंथ्रागा मरिगी ममांग कुमजे इंग्लिश सिंग मग समपन हुमद्रागा निपाना सादुना फिल्म उल्पा होगिबने अहान हौदोरकपदा माकी हॉल सिगी सीट कैपेसिटी 7 लेखि अदुबा हौजुक्ति सुमनतगी सीट 4 खक्ता ngairi अहेनब सीटसिंग लाउथोक्तुना हॉल सिगी स्टेज मनाक्तमसुम बेलकुनिगी मफम खरदा पैसिंदुना थमनारि फिल्म अमा हॉल उठ्प मतमना मसिंग यामना मियामना यंगबिरबदि फिल्म अदुबु पुथोक्लिबा प्रोड्यूसर सिंग दनतना आर्टिस्ट यावना मरी लेनब मिय पुनमकी हिंगनबगी असौबा लंबियोय लोइनना मखाताना फिल्म सिंग पुथोप ngambagi pangal hapi adubo cinema hall sing miyamna film yengnabagi sang akiba phangna hantarakpadi haujukti film producer sing su masa masa gi film digi sendong phangbodi lairadana sele phawba hanjinba ngamdabagi makhatana film puthokpa sungamnadre haujikna mapung faba revenue district ama oiraba kaksing na tongan cinema hall ahum lerame aduba haujikti maki hall si khakta ngaire aduga maki hall asisu hanthalaba seat capacity यावबदी लायरदना ngarang haraw kumai singi manungda ama oiriba kangle numiki numidang na phawbo mi yankhai humphudagi hena cinema yengba lakna khide hairi manipur gi cinema hall sinanga si oirakliba ningba kainingai gi phibam masi matau karam oirakhibano haiba wangi pakhumda magna hai haujikti film ama miyamna cinema hall sing yoroktringaida youtube ki kuthangna online da apik % pam lupa ni fu yankhai khaktamak tinglaga download tawdunu yengba yare masigi matada film ayambagi copy sing disc format ta ahong mamal da phangnarakpana hall ri yengba langadre hawkiba kumja english sing ani phawba manipur gi cinema hall masing humdra gani palom leram khibane du hojikti sang naina film uliba state sigi cinema hall suknita gi tar ni palom ta mangaire aduga marakta he utpa khara ga puna taranum da mangaire habi yare Saukraba Imphal Mayol da leiramba cinema hall singi manuna haujuk film ulibasi pauna kaithel gi French talkies khaktamak ngaire haina se phungdorakhi yamkraba cinema hall singa sida nongmada show ohum lak ulambadu haujukti supnatagi amakhaktamak ule haujuk film uliba hall kharakaki maming pallabada thawbal gi Krishna kahui cinema Yaripoki Indira Kebi Cinema, Kumbigi GM Cinema, Moiranglam Khagi Cinema, Hall Amasum Kaksin Kunogi, Popular Cinema, and Heavy Yai Hadihana, Pauks na Fundurakli. Makasa tarakpo na to papaw na mayro ay mapukri de irang na doon sire. Nga sinungtil pungani makairam tarakpo na toki ba lebaktiba tawduwa madasingjo may PS ki manungsan ba, singa makhagi sanam pukri asobo da hausi, class 12 family bene haiba mahiro inupa masa ama mamana basinga pukrida iruzamina bada irakna badagi kanba ngamdana laikhidre hairi thawdo sida laikhidre ba mahiro etugi maming elangbam gol sansei taragatre kawi kaisamtong elangam Leikai lerak asobodagi I strojiki masano pane hairi mamana ba mariga pukri sida iroi minabada iroi bai tab mamana ba ani lehoraga makoi ohum iroi minabada makhang haudana irakna duna ising manung lupsin kibane Mamana ba ani duna makpu singkhana ba hona bada ngamdabadagi khudakta miyam amasum police laktuna makpu lokhalaga laikatna ba hona bada kanma ngamdana laikhidabane sohairi makasa tharak poina to papaw mana semdo laba makhol ahoba silencer pipe yon ba dukandar ama fare Imphal West Police na semdo laba makhol ahoba silencer pipe sing mari lainaba se sang sing yaudana yolamba dukandar ama yamlaba silencer pipe sing kona na fare Police ki pauna hai noise pollution hantana bitamanga sinungtil pungmari gamini tarata abada Imphal West Commando na Imphal East District ASP gimi makhara khoya thong da leiba dukan sina thihum gi thabak sataki commando gi operation adu mafam adu da leiba
Aniket spare part kau dukan amra thihum bagi thabak sathakibada masing yamlaba semdoklaba ahoba silencer pipe sing adu thena khibani makhatana commando timaduna dukan mapuda silencer sing adu ga mari lainaba se chansing puthoklanaba hairuba matamda puthokpa ngamdabadagi dukandar duga loinana silencer pipe chamba kunthra gumle fat khibani police na faraba dukandar dugi mamingna Suresh Kumar Saikungani parapokpa Ram Kumar Sau kawi ma Imphal gi Khurai ahong pung telepathy da leibani hari maki dukan manung dagi semdoklaba makhol ahoba silencer sing pipe sing adu phagat pangam khibani faraba Miyoi du makha tapa process thanabagi damak mari lainaba police station na khusina khre hari makasa tharak poina sana leba poksi da phongba topa maruiba pau khrana angang pokpagi sangka hena niam khibana manipura maitai minority tarakpagi phibam da lairi thengna yum panarak pa angang masing yamna poktabana maitai gi masing hanthanabagi masa ohele sabok hantarakpagi maram thang tharaga angang pokpagi sang hengalakpa laira tangani haiduna angang masing yamna poknadaba senthok lambi leitri haiduna luhungbugi matam theng tharakpa sel thokpa thabak phangde haiduna yum panaraktaba wakhal charangnaba hengalakpana maram oiraga nupa singna masa mau faba spam puthokpa ngamlaktabadagi angang oiba ngamdabagi sangong khalakpa hidak managi polam sing nupi singna ka hena sizinabagi sang wong khalakpana angang oiba ngamlaktabagi sangong khalakpa aron ba yumban bagi mari thamnabada angang oidana bi hidak langthak ka hena sizinakibadagi angang oiba ngamdaba angang pokpagi sang ka hena neman khibana maram moiraga sei kharagi tungda majority oi haina launariba maitai sing manipura minority oirakpagi phibam da leire kumza english singani ga taraga mapannagi english singani ga kunga matoi fawba satakiba national family health survey 5 ki lining na yumpham oiba report amagi matungina state asida hindu lining satpasingi angang oibigi sang fertility rate 1.77 khaktama oire aduga christian lining satpasingna 2.94 amaso muslim lining satpasingna 2.34 lairi loinuna atai atai lining satpasingina 1.79 oiri report asigi matungina sidul caste singi hotel fertility rate asi 1.97 oiri aduga sidul tribe singi TFR na 2.96 oiri loinana OBC gina 1.66 loinana atai atai na 2.01 gi sangda lairi total fertility rate asi kumjai english singani ga manga dagi na tarukta satakiba national family health survey 3 dagi kumjai english singani ga taraga mapan dagi na kunga matoi fawba satakiba national family health survey 5 fawba da fangkiba report ki matungina manipura furup khudingma ki total fertility rate asi tapna tapna nem tharakli adubu oinamak hairiba survey asida mapung oina maitai singna masing yamba hindu singi angang pokgi sanga si atai lining satpa furup singdagi hanthari kumja english singani ga manga dagi na taruk satakhiba national family health survey 3 gi report matungina manipur gi TFR rate asi 2.83 oiramki masigi manungda maitai singna masing yamba hindu singi TFR asi 2.35 Christian singi TFR na 3.71 amasum atai lining set furup singina 2.66 oiramki report asida muslim singi TFR asi phangam khide kumja english singani ga taraga manga dagi na taraga turukta satakhiba national family health survey 4 gi matungina manipur gi total fertility rate asi 2.61 da hantaraki loinana maitai singna masing yam hindu singa ngang popagi sangsu 2.24 hantaraki muslim singi TRF na 2.60 christian gi TFR na 3.18 loinana atai atai gina 2.59 oiki kumja english singani ga taraga mapani kunga matoi faw pasata ki national family health survey 5 ki report ta manipur gi apunba TFR asi 2.2 oiri masigi manungda maitai singna masing yamba hindu singi TFR asi 1.77 da khanghai hai tharaki loinana muslim singina 2.34 amasum christian singi su 2.94 da hai tharaki atai furup singi oina su 1.79 hai tharaki total fertility rate asi india gi oina national average 2.0 oiragani manipur gi maitai singina masing yamba hindu singi TFR asi national average tagi hanthana lairi atopa pawgi likhuna magi matungina manipur gi hauzik lairiba total fertility rate 2.2 oiriba sigi manung district ki oina yengma matam urkhulna TFR asi 3.3 oiduna khwaidigi sang wangli duga Imphal West district na 1.7 khaktama oiduna khwaidigi TFR nemba district oiri
अतै डिस्ट्रिक्ट सिंगी TFR सिंगी इम्फाल ईस्ट थौबाल अमसुंग बिष्णुपुरना 2.0 सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ना 2.5 तमेंगलों डिस्ट्रिक्ट ना 2.9 चुचामपुर डिस्ट्रिक्ट ना 3.0 अमसुंग सेनापति डिस्ट्रिक्ट ना TFR 3.1 ओइडी है ना पाउक्स ना फोंदोरकली टेंशन जरगा अमरोमदा पाउक्सी एसिदा रिम्स की मसक नायबा गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर एल ट्रिनिटीगा वारी सानाबदा हाय मणिपुर मापुंग ओइना मैतै सिंगना मसिंग याम हिंदू सिंगी मरक्ता अंगांग पोपुगी चांग हंथरकलिबिगी मरम सिंगी मनुंगदा अंगांग उनबा मतमना नुपी ओइबिसिंगना अनाबा फाउदना बथांग थारगा अंगांग उननाबगी फिरेब लौबगी चांग हेनगलक पासिसो अमने मसिगी लोइनना अंगांग मसिंग यामलबदी लायर तांगनी हाइबगी वखलदा युम पालबा नुपा नुपीसिंगना अंगांग मसिंग याममंदनाबा होनाबगी सनापि मलाइदि सेंथोक लंबी लेत्री हाइदुना युम थेंगना पानाबना मरम ओइरगा नुपा नुपीसिंगी मरक्ता अंगांग पोकपा याबगी सही मतांग हेंदोखिदुना अंगांग ओइबा ngamdabigi चांग वंखलकपा लोइनना सेल थोकपा थबक फंगदि हाइदुना युम पालक्तबा क्या सिसु ओइबियाय खुनाय असिदा थोकलिबा थौदो वाथोक क्या असिना मरम ओइरगा वखलगी सरांगनाबा हेनगलकपना नुपासिंगदा मसा मौफाबा फंबी पुथोकपा ngamlaktabadagi angang oiba ngamdabigi चांग हेनगलकपा असिसु मरम अमा ओइबियाय नुपी ओइबिसिंग हिदाक मनागी पोलम का हेना पाक्सना सिजनरकपगी चांग वंखलकपा असिना मरम ओइरगा अंगांग ओइबा ngamdabigi प्रॉब्लम सिंग मयुन हालि युम पांद्रिङैदा नुपा नुपीसिंगना अरोनबा युमबाल मरि थमनबदा अंगांग ओइदनाबा हिदाक लांथक का हेना सिजनखिबा अमसुं अंगांग पोकलबा मतुंगदा नाउरोन चावहोनाबनि हाइदुना तोवान तोवानबा कंट्रासेप्टिव पिल सिंग सिजनबना अंगांग पोकपगी चांग असे हंथरकपगी मरम ओइबि याय हाइना फोंदोखि फिबम असिदा अंगांग पोकपगी चांग हेंगत हनगे हाइरबदि नुपा नुपीसिंगना अंगांग ओइदबगी मरमदा हेना कुपना नाइनबा संगे नुपी ओइबिसिंगी थागी खोंकाप लाकपा मतमदु येंगलगा करम मतमदा अंगांग ओइबगी चांग वांगबगी हाइबसि खांदोकपा मथौताय लुहोंगलबा मतुंगदा मतम साना अंगांग ओइबा ngamlaktrabadi डॉक्टर सिंग तानादुना असोइबसिंग सेमदोकनबा होना होगदबनि सुहाइखि अतोपा पावमना लैंडस्लाइड यावखिबा खुंजा अमा फावबा फंगदबदा पेनहद्रे खुंजा मंगा यावना हक्सांग तरागा मथोइ थीबा फंगद्रि मरांगसिंग पार्ट 5 दा थोकिबा सिंग निखाइबगी थौदोकता खुदोंग थीबा नंगखिबा मियै हुमद्रागा मपनगी मनुंगदा यावखिबा माखुआमगी खुंजा मंगागी हक्सांग असि फावबा थीबा फंगदबदा खुंजासिंग नुंगाइनद्रे माखुआम खुलगी खुंजासिंग गोइबा मिफम अमा पांगथोक्तुना वारेप क्या लखरे मसिगी ओइना मियै अमतगी हक्सांग फम ngamखिद्रि मरांगसिंग पार्ट 5 दा थोकिबा सिंग निखाइबगी थौदोदुरा लैखिद्रबा मियै यांखैगी हक्सांग ngarang फावबदा फंगमा ngamkraba matungda hauzik miyoi taraga matugi haksang phangma ngamdana leiribani singling khaibagi thaudo aduga mari leinana ngasi makhwam part 5 ta khunja singi mifam aman numiyungba pung barorom tabadagi nungthil pung ohumlom taba phawa pangthokre mifam aduna miyoi yankhairom gi haksang phangma ngamkraba phawada khunja manga gi manungda haksang ama phawa phangma ngamdana leiriba sida nungai taba phungdonaki loinana mari leinaba singda haksang amata oiraba su fangnaba thiyanaba taksinaba khanaki ngasi mifam adugi matana khul adugi lusingba mana pausi isiga wari sanabada hai ngasi laukiba warep singi manungda tupul railway sub station haina maming thon libasi makhwam railway sub station haina ming hongdohan ba yauki zone kunga mapanda thokiba lebak thiraba thaudo adu thiba khangdana leiriba makhwam village tagi kabamgai gondai mai sei kunga mapan maki loinabi Sunthiliu gondai mai sei kunga humdoi amasu makhoi sei ani khakta ngai ribi masanupi amadi lungpailan gondai mai sei kunthra ka truk ma ki loinabi thoisin liu gondai mai sei kunthra ka mangagi imung manungda sana ba thabak amamam railway service natragana lenga ki sana na department na pihanana ba wale blokhi morang singi jurisdiction manungda GSI na amukhana resurvey ta honana ba taksinba hauzik lairiba phata haudi singa masum laikom lainang singa du mafam sana hondokna ba mafam ama thianna ba mi phamduna lemnakhi thaudo du da amanga ta thokraba personal amasum private property singi competition pihanba project sing paikhatringai da environmental amasum social impact singi tangai phadab leibadu resurvey ta honbiu mafam adu da tutorials sport ama semgatpina ba singsu wore badu lokhi warep sing adu yauna memorandum ama railway authority da pishinbaga loinana madugi copy sing minister awangmong niumai hill areas committee gi chairman dinganglung gangmai tamenglung gi MLA janghemlung punmai na singwada pinaba lemrakhi haina paus na phongdurakli atopa pawmana kaithil sadrabadi khongjang sangsilagani khumalampakta lairiba interstate bus termination ISBT की मयु उनबदा थुपम मतमना नुपी कैथेल साद्रबदि अकन मखोंजang kya sangsin na ba warep laur hari wafam singa si
ISBT दा पांथोकपा पावगी मिफम अमदा इमा पांथोइबी स्ट्रीट वेंडर यूनियंस की प्रेसिडेंट वाई इंद्रानीना फोंदोखिबनी मांगना हाई स्टेट असिगी कांग्रेस लेंगा मतमना नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NEC ना खुमलंपाक ISBT की मयोग तनाबदा नुपी कैथेल सानबा सेनफम कायथरकले हाइख्रबसुंग सिफाव थाब ओइना ओंथोक्तना लैरि पालिबा लेंगा मदि मरि लेनबा अथॉरिटीना अथुबदा थाब ओइना ओंथोक्त्रबदि मखल मखा क्यागी खुंजंग जंगसिलागनी मागना हाई हौखिबा सचेत इंग्लिश सिंगनिगा तरागा मथुइदिगी हौनो कुमलंपा ISBT की मयुकनबदा नुपी कैथेल अमा साबिनबा यूनियन सिना मतमदुगी लेंगाक हाइजदुना लाखि नुपी कैथेल असि सानबा NEC ना अहानबा इंस्टॉलमेंट की सेनफम कायथरकले हाइना स्टेट असिगी तोआन तोआन पाउक्सीसिंग यावखिबा लेख्रे अदुमैनम ngasi फावबा थापक ओइना पांगथोक्तना लेरि हिरामसिगी मतंगना हाउजिक पालिबा लेंगा सिगी महुत मिनिस्टर दा यूनियन सिना वकत चिरोल पिसिनखिबसु लेरे मियामना सतनबा लंबिगी नकलदा हिंगनबगिदमक पोस्ट योलिबिसिंगी अवाबसु उबिदुना लेंगाना कैथेलसी अथुबदा साबियु हाइरिबा वाफमसी थबक ओइना मतम साना थबक तो ओंथोक्त्रबदि इहौ पामदबा यूनियन सिना मखल मखा क्यागी खुंजंग चंगसिननबा वरेब लौरे हाइदि मखा सतरक ओइना तो पावना प्रोटेस्टर सिंगना थोमजलखिबदिगी हौजिकसु लेफम खंगद्रिबा लंका प्रेसिडेंटना ग्यास येनथोकनबा ऑर्डर तोख्रे मियामगी लान मयुकनरबा श्रीलंका प्रेसिडेंट Gotabaya Rajapaksa माकी ऑफिस अमसुम ऑफिशियल रेसिडेंस अनिमक्ता लेबासिगी प्रोटेस्टर लिसिंग क्याना थोमजिलखिबा मतुंगदगी हाउजिक फावबो माक मफम कदाइदे लैरि हाइबा खंगद्रि अदुबु माकना मागी फुएल कंगलबा लेबा अदुना LPG गैस मेट्रिक टन लिसिंग अहुंगा सतरेट फंखिबा मतुंग चाकथोंग गैस अदु निंगथीजना येनथोकनबा ऑफिशियल सिंग ऑर्डर तौरखरे हाइना माकी ऑफिस नंगसी नुमाइजिंग दा फोंदोखरे साथीना गैस वाटपगी वाथो अदु कोहननबा गवर्नमेंट सफु पिनबा अरोइब उपाय ओइना हंदक था खरसिद मियामना लेबासिगी मफम सिनबा थुंगबदा लंबी सिंग थिंखिबनी ngasi numi yung matungda केरावाला पितियादा अहानवा ग्यास पुबा जास अदु थुंगलखिबगा ग्यास अदु लौथनाबा मसुम येनथोकपगी थबा अदु सथनाबा प्रेसिडेंट राजापक्सना ऑफिसर सिंग अदु पाउता पिरखरे श्रीलंका मीडिया की मतुंगिना ग्यास मेट्रिक टन लिसिंग हुंगा सत्रे कनि फुपुबा अनिसुप जहाज अमा जुलाई 10 गा मथुए दुगा ग्यास मेट्रिक टन लिसिंग हुंगा सनि पुबा अहुम सुप जहाज अमा जुलाई 10 गा मंगादा थुंगलगनि प्रेसिडेंट अमसुम प्राइम मिनिस्टर की आइकॉनिक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग सिंग अदु हौजिकसु मसिंग यामलबा प्रोटेस्टर सिंग न मखाताना पैदुन लेति बिल्डिंग सिंग अदु ऑफिशियल रेसिडेंस ओइना सुलैतिबनि अदुमा पुंगसि नुमाइजु नुमिता सिक्योरिटी थुगाइबगी अचौबा थाउदोक सिंग थोकपा लैखिदे हाइना पुलिस ना हाइखि हाइना पाउस न मखातारखलि मकासा थरक पोइना पौना फम पाउक्सी द फोंग मतो पावमन कोविड लाइसेट असिन स्कूल चलिबा अंगांग सिंग यौसलक मतंदरे अकीबगी मसक ओइगदौरी मणिपुर कोविड-19 लाइसेट की मरी सुब वेब योरकले हाइना लाउथोख्रबा मतुंगना पॉजिटिव ओइबगी चांगसु नोमो नोमो हेनगलकली असिगुम्बा फिबा मसिदा ख्वाइदिगे किनिंगाय ओइरिबसि स्कूल चलिबा पिगलिबा अंगांग सिंग ओइरि करिगुम्बा कोविड लाइसेट असिन स्कूल चलिबा पिगलिबा अंगांग सिंग असिदा लानसिलकपा मतमदरि स्टेट असिदा लाइसेट असिन अकीबा फंगना सांदोरकपि ओइथोकपा लैरि हाउजिक स्टेट असिदा लैरिबा स्कूल अयामा कालेन सुटी थाबना मरम मरगा अंगांग सिंग स्कूल चटपगी चांग हंथारि अदुबो अंगांग सिंग असिन स्कूल चटपा हरकपददि कोविड-19 की लाइसेट सांदोरकपगी मवोंग मतौ असि तोंगानबा फिबम अमदा लाकपा याय हाइना हेल्थ एक्सपर्ट अमना फोंदोरकलि पौनाफमगा खनना वरी सनाबदा हेल्थ एक्सपर्ट असिन हाय फनयामनि स्कूल अथॉरिटीना हायरबसु पिकलिबा अंगांग सिंगना कोविड ngak thoknaba protocol amasum behavior in bahaybisi aruba moigani masigi matakta housing school singi ben service tawribisingna ben amada puriba angangi masinga siyamdrabra taragani thoidiki taragatele phawani hairiba thawong sina angang singa social distancing tawba haibisi oithoidaba mani maramaduna laisat asina school gi angang sing yaudringai ri school authority amasum government na matam sana lokhatpam tokpa thabak sing lokhatgadabani haina health expert asina makhatana phungdurakli hiramasiga mari lainana state ki health director dr k rajoga wari sanabada mahna ponafamda hai लाइसेट सिंग थोनबा तोंगान तोंगान डिपार्टमेंट सिंग तानादुना लौखटपा याबा लौखटफम थोकपा थबक सिंग लौखली पॉजिटिव ओइबिगी चांग हेनगलगलबदी अहेनबा खोंथांग सिंग लौखटनबा डिपार्टमेंट असिना कुमना मॉनिटर तौरी मांगन हाई इंडिया की स्टेट खुदिमक्ता सही मंगादगिना तरागनिति फावगी मनुंगदा लेबा अंगांग सिंग वैक्सीन कापथोकनबा गवर्नमेंट प्रोसेस तौरी वैक्सीन असि अतोबदि स्टेट सिंग फंगलगनि हाइबगी थाजबलै माइरोइ सिंग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर निंगथीना ngakpa loinana स्कूल की ओजा सिंग मसुम बेन सर्विस तौरिबि सिंगना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिंग ngakpa loinana वैक्सीन कापथोकलबदि हाउज ओइरिबा फिबा मसिदा अंगांग सिंग संदोकनि हाइबगी मिपाइनिङाइ लेति
फिवम असी लुसिलकदबगी मौंग उरबदी एजुकेशन डिपार्टमेंट लौखटपम थोप थबक लखलकनी माना हाय पॉजिटिव ओइबिगी सांग हेंगलक्लीबसी मपालमदिगी हलकपसिंग पुसिलकप नते लाइना आसी चादा मौद्रागा मपनदी अखोय मसेलगी मरक्तगी संदोरकपनी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग निंगथीना तौरी लाइना आसी लैत्रे हायना लाइथोरकपना मी पुनबगी सांग हेंगलकपा अमसुम अयंगसागी खल कायरकपना काहेना सागलकपा असिना वायरस असी पंगल कनबे हेंगलक्तुना लाइना आसी अमुक संदोरकपा होरकपगी मरम ओइदी हायना पाउसना मखाताना सफुंदोरकली हौजिगोइनदि म्याम पाउस मतांग सा लुसिनजरगे मस म्याम पुन अनौ अपडेट ngamiनसी एंड थैंक यू